želim da vas pozdravim u ime ovog novog košarkaškog kluba i da vam poželim dobrodošlicu u Gradski pres centar. Danas ćemo odraditi prvu takozvanu javnu preskonferenciju, a ova preskonferencija nije baš uobičajena zato što je ovo ujedno i promocija novog kluba, košarkaškog kluba Bagljaš. Bagljaš kao jedno od najvećih, ne jedno nego najveće stambeno naselje u gradu Zrenjaninu već odavno nema neku svoju dinamiku i nema neku aktivnost koja nije vezana za one uobičajene svakodnevne poslove tipa kuća, posao i tako, da će košarka koja je malo nekako u zapećku fudbala, tenisa i ostalih sportova koji su u posljednjih godinama imali više uspeha, međutim košarka na Bagljašu će zaživeti punim plućima, kako se to kaže, punim jedrima, upravo zbog novoosnovanog kluba i to i jeste jedna od ideja vodilja ambicioznog rukovodstva kluba koje je odlučilo da u saradnji sa mesnom zajednicom pokrene ovaj klub i da tokom maja i juna meseca odigra letnju ligu i pokuša da ostvari svoj cilj, a to je plasman u drugu srpsku ligu i time oživi košarku i u ovom naselju, a i u gradu Zrenjaninu. Mnogi se pitaju u ovoj krizi i teškim vremenima u svetu, u Evropi pa i kod nas šta sad znači još jedan novi klub. Međutim, ljudi iz rukovodstva ovog kluba nisu razmišljali tako, razmišljali su na drugačiji način. Oni žele da upravo stanovnike ovog naselja i prijatelje kluba uvesele svojim igrama subotom, nedeljom kad se bude igralo i zbog toga upravo i je pokrenuta realizacija ideje da se osnuje novi košarkaški klub. Sa nama su gospodin Adam Markuš, mladi predsjednik kluba i čovek koji nosi, tako da kažemo, na svojim plećima tu viziju novog košarkaškog kluba, Vladimir Kurbalija, trener ekipe i Bogdan Mrkojević koji je kapiten i koji je uz iskusne igrače kao što su Aleksandar Stevanov, Uroš Petrov, zatim Milošević, Jovanić i ostali, tu da uz dobru hemiju iznese ono što je cilj ovog kluba, a to je plasman u drugu srpsku ligu kroz ovu, kako se to popularno kaže, beton ligu ili letnju ligu. Ja bih najpre reč prepustio gospodinu Markušu, predsjedniku kluba, koji će vam nešto malo više reći o košarkaškom klubu Bagljaš. Drago mi je što ste došli da podržite ovu ideju i neku novu priču, pogotovo na Bagljašu. Mi smo novo formirani klub, kao što je Boba rekao, formirali smo ga ove godine 22. februara sa idejom da igramo košarku, da se bavimo sportom, da izvučemo decu sa ulice. Mi smo prethodnih godina igrali, uglavnom svi igrači i ja, igrali smo košarku na Bagljašu i došli smo na ideju da osnujemo klub, da se takmičimo negde, da imamo neke protivnike, jer smo non stop igrali sami protiv sebe, mislim, između nas i nije to bilo to. Želeli smo nešto više. Kao što je Boba rekao, ekipa je dobra, želimo da uđemo u ligu više, trudimo se da obezbedimo što više finansija i da možemo da funkcionišemo na zdrav način, na zdravim nogama, znači da budemo redak primer, jer uglavnom u ovom gradu, pa i u Srbiji, su klubovi u sportu grcaju u dugovima i imaju problema s finansijama. Nadamo se da mi nećemo upasti u te probleme. Ništa, želeo bih samo da se zahvalim još ljudima koji su bili od početka ovde, znači to je Goran Milanov iz mesne zajednice Veljko Vlahović, član mesne zajednice Veljko Vlahović, i Oliveru Mitroviću, on je takođe iz mesne zajednice Veljko Vlahović. Naravno, posebno se zahvaljujem kompletnoj mesnoj zajednici Veljko Vlahović i Sonja Marinković i želim da se zahvalim direktoru firme Mehler koji nam je obezbedio dresove Zoranu Popoviću. Da njih nije bilo, mi ne bi ni mogli da se takmičimo danas, jer su nam pomogli, neke finansije su nam dali i dresove i stvarno smo im zahvalni na tome. Hvala, takođe vas pozdravim moje ime u ime kluba. Na poziv gospodina Adama Markuša i na poziv gospodina Todića došao sam u ovaj klub. Uglavnom su to sve moji drugari s kojima sam ja igrao basket. Došao sam prevashodno zato što je dobra i zdrava priča. Momci nisu samo s Bagljaša, odmah da vam kažem i to, znači iz cijelog grada su, nije to samo ograničeno na teritoriju Bagljaša. Zovemo se Bagljaš zato što igramo na Bagljašu, treniramo na Bagljašu, mnogo nam se dece javlja,
ja se nadam da ćemo mi uskoro oformiti i mlađe kategorije u Bagljašu. Treniramo u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš i tu posebno zahvalnost dugujemo direktoru gospodinu Brnjušu. Što se same ekipe tiče, doveo sam zaista par odličnih igrača na čelu sa Stevanovim, sa Petrovim, Jovanićem, Miloševićem. Pokupili smo sve one igrače za koje sam smatrao da mogu da doprinesu kako sada, tako i budućnosti ovog kluba. To su uglavnom igrači koji su igrali u mlađim kategorijama Proletera, Zrenjaninca, Uno Grandea i Petrograda. Igrači koji iz određenih razloga, ovih ili onih, nisu prošli dalje, a koji posjeduju određeni kvalitet i verujem da ću u njima probuditi još veću želju za nekim dokazivanjem, da se vidi da su zaista ti koji su ih se lako odrekli pogrešili u proceni. Sama ekipa je odigrala pripremne utakmice, u pripremnom periodu smo dobili sve ekipe, prosjek je bio nekih 20 do 30 razlike. Prvo kolo smo odigrali u Despotovcu, dobili smo sa 21 poenom razlike, da sam zaista pustio sve igrače da igraju i veoma sam zadovoljan našom premijerom. Pozivam sve predstavnike 7. sile da dođu na utakmicu u subotu u 7 sati na otvoren teren na Bagljašu Petar Petrović Njegoš, da igramo sa ekipom Kleka. Spremamo se za tu utakmicu, mislim da smo spremni i fizički i taktički i zaista očekujem da ove godine budemo prvi u ligi, jer po kvalitetu ovi momci i radom to zaslužuju, a za drugu srpsku ligu ja verujem sa 1-2 povećanja da ova ekipa može dosta dobro da igra i čak mislim da možemo i u ovom sastavu da se borimo za visok plasman i u višem rangu takmičenja. Ja također želim svima da se zahvalim što ste došli. Ja bih htio da kažem to što je Bobo spomenuo. Ja stvarno imam najveću čast da budem vođa ove ekipe. Mislim, to su momci koji, ja ne znam da li u gradu ima boljih ljudi od trenutno ovih što su u ekipi da bi mogli da se uklope. Jer mi nismo, što je Kurbali rekao, to je ekipa od dobrih igrača, ali također ekipa od jako dobrih ljudi. Hemija ekipe je neverovatna. Svi se družimo, to se videli na utakmici. Dešavalo se da smo grešili, da je neko pao u igri, ali tu su bili ostalih 10 igrača koji su tog igrača podigli, također i mene. Stvarno ne znam, velika mi je čast, ja ne mogu to da vam opišem, da ja budem pored Aleksandra Stevanova, koji čovek igra košarku već 40 godina, da ja dobijem da budem kapitan. Pored Uroša Petrova, dečka koji igra u inostranstvu, pored Darka Miloševića koji igra u inostranstvu. To su trojice igrača koji imaju bolje košarkaško ime od mene, a ja sam dobio čast da budem kapitan ove ekipe. Želim da se zahvalim svim momcima koji su pristali da budu u ovom klubu, iako su možda čak mogli da igraju negde drugde. Prihvatili su ovaj poziv, shvatili su ovu ideju kao veoma lepu ideju, došli su i pokazali smo, ja mislim, svima da smo veoma ozbiljna ekipa i da smo prvenstveno od svega jako dobri drugari i da želimo malo da promenimo sredinu u kojoj živimo. Košarkaški klub Bagljaš funkcioniše na totalno i potpuno amaterskim osnovama i po principu svi radimo sve, tako da je bilo zaista lepa slika kada, osim ove promocije gde su igrači svi koji su mogli da dođu, došli da ispoštuju obavezu, svi crtali košarkaški teren u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš, još nekoliko akcija koje će biti sprovedene ovih dana, a to su pre svega podela članskih karata za stanovnike naselja Bagljaš, zatim podela pozivnica za svaku utakmicu i to će biti samo deo nečega što će biti, znači, aktivnost svih i igrača i članova rukovodstva kluba, ali i prijatelja kluba pred svaku utakmicu, ali na samoj utakmici gde se tako zamišlja jedan mali šou, znači da neće biti košarka samo košarka u prvom planu, nego da će biti još niz zanimljivih aktivnosti, znači da će biti predigra, da će mladi igrači odigrati i promovisati sebe i svoje košarkaške klubove, da će tu biti malo i plesa i nekog posluženja i tako dalje i tako dalje. Ja bih ovde stavio tačku i pozvao vas sve da u subotu u 19 časova budete na otvorenom terenu u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš i da vidite kako su to ljudi zamislili i kako će to sve funkcionisati.